ҳамсӯҳбатам ба шумо аз шаҳри Лас-Вегас, Соединёни Штати Америка. Ман ҳозир дар меҳмонӣ ҳастам дар Лас-Вегас. خیلی خرسند شدم که در شهرهای دور از تاجیکستانم، بیرون از تاجیکستانم، هموطنانی عزیز ما، همون مردمی که ملت ما دوست می‌دارن، همون مردمی که شخصیت فرهنگ ملت ما قدر میکنن، در خانه هاشون بسیار چیزهای تاجیکی هست. این خیلی خوب است، خیلی نشانه خوشبختی است. هموطنان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه چشمه امید. خیلی امیدوارم که این برنامه چشمه امید به شما یک بهبودی ها می‌بیارد به زندگی شما. از خاطر نبرارید در تگ این برنامه لایک ماندن، یارو رفیق خودتون به نشان دادن، پیشنهاد کردن، تقسیم کردن، پدیلیتسا کردن این برنامه که وایهایم بینن و از همین برنامه یک بهره برن. هموطنان عزیز گرامی، در درس گذشته من گفته بودم که درباره چه خیلی فرمای گاوی را ساختن صحبت میکنم، لیکن از سببی که سوالها خیلی بسیار بودن از 50 مینوت گذشت، برای همون من دیگر دوای برنامه در این باره گپ نزدم. حاضر در این باره میخوام که صحبت کنم همراه شما. وقتی که شما میخواهید که فرمای گاوی سازید، من حاضر یک چند تا شما به مثال میبرم، یک چند تا تجربه کاری خودم و شاگردام نقل میکنم. وقتی زیاده از 10 تا 15 تا چیز اساسی هست که شما باید که همین چیزا فهمیده گیرید. یکم، وقتی که شما فرمای گاوی میخواهید ساختن، اول باید که شما направленияш انیق کرده خودتون بگیرید. کدام فرما کردنی هستید؟ فرمای گاوی که گوشت میبرارد، یا که فرمای گاوی شیره یا که شیر میبرارد. شما باید که همین برای خودتون انیق کنید، یک направленияш کنید بهتر. بسیار آدما وقتی که وای علارش میکند، نه اینش به متخصص میشه، با نوش به متخصص میشه، پولدار خوبم نمیشود. برای شما یک направленияш قید کرده گیرید، یا که طرف مثال گاویش گیرید، ایمن فرمای گوشتی میسازم گفته کنید، اگر 80% فرمای گوشتی کنید، 10-20% فرمای شیری کنید، اگر برای شما خیلی خوب است. چون که همون 20% که شما به شیر میتید، از حساب همون شیر شما میتونید که اویلی که هر ماهی من همین ادمنستراسیا کمانده خودتون تید، کماندتون، گروهتون، کارگراتون تید، گوشتی که میفروشید و برای شما کپیتالی شما زیاد کرده رفته میگیرد، سرمایه شما زیاد کرده رفته میگیرد. یک چند تا درسی که میخوام که در این بابت شما به حد دقت کرده گوش کنید. یکم، وقتی که شما میخواهید که فرما سازید، فرمای چاروا شاخدار یا گوشتش قید به قید گیرید یا شیرش یک تاش کنید. هر دوش کردن با شما اسپیر نمیگیرید، موفق شدن نمیتونید. دوم، وقتی که شما فرما میکنید، اول چیزی که باید فهمید که کدام ذاتش، هر یک همین گاو از روی ذاتش، بعضی ذاتش هست که چقدر هم که شما وای خوراک نتید یا یم نتید وای گوشت نمیگیرد، فربه نمیشد. بعضی ذاتش هست که در یک روز اگر شما 800 گرم خوراک تید، 1 کیلو ممکن یا 800 گرم یا 1 کیلو 200 گرم گوشت میگیرد. نگی بعضی دیگه هست که شما 1 کیلو هم که خوراک تید 300 گرم گوشت میگیرد. برای شما دوم چیزی که شما باید که فهمید، کدام ایمنا سورت گاو، کدامش قطعی کار میکنید. پرادا، کدام پرادا گاو شما میگیرید. برای همون انالیز کرده برید تا که 10 پرادا یا 20 پرادا گاو که همون ذات روسی به پرادا میشه، توش ذات همون ذات گیرید که هوای تیز گوشت میگیرد. سیوم چی؟ وقتی که شما در همین تاجیکستان اگر این کارا میکردگی باشید، شما باید آموخته برید که در روسیه هم که کنید، در تمام جهان که کنید، آموخته برید که کدوم منطقه با همین گاو همون ذات نغز گوشت میگیرد. مثال بعضی منطقه هست که در اون منطقه هوا سخت گرم باشه، گاوداری کردن قینه، مشکل فرمای گوشتی کردن قینه. ممکن شیری کردن آسان باشه، نه که گوشتی کردن قینتر میشه شما با. برای همون ذات همون منطقه با موافق باشد. این سیومین چیزی که شما باید که به حد انالیز کرده برید و فهمید. همون با تکرار میگم، همون ذات گاو همون منطقه با درست بیاد. چون که اگر شما همین چیز خطا کنید، اگر ممکن ذات دیگر را بیارید و همون منطقه خودتون با نگاهبین کرده گاو یه خوراک دادن گیرید، سالا میگذارد و یکی وای ممکنه گوشت بسیار نمیگیرد، پولدار نمیشه. چهارم، شما با ذات تکنیک در کار.
ин ки гуфта гап ҳамон одаме ки ратсион мемонад. Ратсион гуфта чиза мегӯн, рецепташ месозад, ҳамон размери ҳар рӯза кадом вақт ба хӯрок додан дар кор, кадом вақт ба об додан дар кор, чанд кило ем додан дар кор, чанд кило субус додан дар кор, кадом вақт ҳамон ратсиона дуруст месозад. Ана мохел зоддиқ не ки ратсиона дуруст сохта шумо ба тият. Ҳамин именно ратсионе ки шумо ҳамон ҳар як зоти гов ҳар хел ратсион дорад. Ҳамон ратсиони дуруст ба фуродага. Агар дуруст нафуродага ратсиони шумо сохтагӣ вай гӯшти нағз гирифтан наметавад, шумо пулдор шуда наметавед. Мақсади шумо просто ферма кардан нест. Мақсади шумо ин хел просто нест ки ман чӣ хеле ки падару модар мекардан, чӣ хеле ки бобои додо мекардан, манам ҳамон хел кунам. Мақсади шумо ин хел набоша. Агар шумо мақсади шумо ин хел боша ки ман чӣ хеле ки падару модару бобоён мекардан, додоон мекардан, ҳамон хел кунам гӯедага, шумо вақт ба пулдор намешед. Фермаи шумо фермаи калон шуда наметавонад. Панҷум, шумо бояд ки духтури беҳтарина ёбед. Именно зоологи духтури беҳтарина ёбед ки ҳамин чорвои шумо касал нашавад. Агар чорвои шумо касал шуд, ҳамин додагиётон барбод меравад. Барои ҳамон қадар ва духтуре буданаш дар кор аст ки таҷрибаи кори хуб дошта бошад, ҳамон чӣ ба ҳавас дошта бошад, фақат барои пул шуда кор накунад. Ҳар ранге ки ҳамин фарзанд ба дилсӯзӣ мекунад, вай ба дилсӯзӣ кунад, ҳамон чорвои шумо ба дилсӯз бошад. ин беҳад зарур. духтури хуба ёбед. ҳамин зоттехник ба моне ки ратсион мекунаду духтури хуба, зоолог ба ҳамон чизҳоба шумо бояд ки эконом накунед. ҳамин чизҳоба ҳар якти мани шумо зоттехник нестем, ҳар якти мани шумо духтури чорво нестем. Барои ҳамон мутахассиса ёфта мутахассис қати кор кунед. ин беҳад зарури дорад. шашум чизе ки мекунед, сифати хӯрокае ки метиҳед. Сифати хӯрокае ки метиҳед ҳамон чорвоба ҳаракат кунед ки вай сифати хӯрока тоза бошад, сифати хӯрока дараҷаи аъло бошад. Мисол шумо метавонед ки агар шумо хӯрокаи шалах тиҳед, ҳамон чорво ҳамон размер мумкин зиёдтарам тиҳед ки вай гӯшт намегирад. ин беҳад зарур ки фаҳмед. Сифати хӯрока ба диққат карданатон дар кор. ҳафтум, шумо бояд ки ҳамин хел кор кунед ки вақте ки мереду харидорӣ мекунед, ҳамон зота ки харидорӣ мекунед аз бозор аст, аз дигар фермаҳо, барои ҳамон фермаи говии худатона пур кардан. Мумкин ки шумо мехоҳед ки фермаи говӣ хуб кунед, ки ҳавай аста як бизнеси хуб шуда биравад, бизнес ба табдил ёбад. Вақте ки шумо 5 гов, 10 гов хона ба нигаҳ медоред, ин барои ҳамон зиндагитон ба зур мераса. Ин бизнес нест. Вақте ки шумо 100 200 300 гов ба мебуред, мана ин бизнес мешавад. Барои ҳамон ман маслиҳатҳои ман аз майда сар карда аста калон ба буромадани шумо аст. Барои ҳамин қадар шумо ҳаракат кунед ки 300 гов ба буроед, 500 гов ба буроед. Агар шумо ҳаракат кунед ки аз 100 боло буроед, 300 ё 500 ба, ман ҳисоб кардаги ҳастам, аз рӯи финансистои ман қати якҷоя ҳисоб кардаги бинем. Ин гапам ростага як 10 сол пеш буд ҳисоб кардаги ман, солҳои 2009-2010 буд. Агар шумо аз 300 гов сар кунед, 300 гов сар кунед, хушрӯ карда ферма аз рӯи ҳамин нақшаҳои ман гуфтагӣ кор карда кунед, иншоалло ки ҳамин дар байни 10 сол капитали ҳамин сармояи ҳамон фермаи шумо 14 миллион доллар ба мебурад. Не ки шумо агар ки ҳамин ҳамми чиза диққат карда, ҳамин дисциплина, фанатичная дисциплина, чӣ гуфтаги гап, правила нарушат кардан то мумкин нест. Ана чандум буд аз хотирам буромад, шашум буд ё ҳафтум буд, диққат кардастен. Вақте ки ҳамон бозор бемере харидорӣ мекунед, ҳамон зота ки харидор карда мебиёред, шумо бояд ки агар дар бозор даромадед ки 50 та гов аст, ҳамин 50 та 3 та гови сад бошад, ҳамон 3 та харидорӣ карда биёред ферматон пур кунед. Ҳамаша не. хатои одамо чие? Ферма барои пур кардан, аввал барои ферма пур кардан беҳад гофҳои шалақ мебиёра мемонад, гофҳои хароб, гофҳое ки ҳамон буқачиҳо ё ки мисол турпоқҳо ё ки гофҳое ки ҳамоно зотҳои хуб нест. хатои бисёр одамо дар ҳамин ҷо аст. вақте ки ферма пур мекунед, зоти хуба биёред. беҳад зарур ки бо такрор мегӯям, агар ки шумо рафтед аз як ҷо харидорӣ карда 20 та гов аст, дидед аз дарони ҳавай 2 та хубаш аст, ҳамон 2 та хуба гиред. Саросема наше, ҳамаш барои шумо дар кор нест. барое ки шумо хоҳед ки фермаи бақувват созед, гул чинда пур кунед фермаатона. якта, 2 та, 3 та пур кунед. Аста мебинед ки байни 3 маҳба 4 маҳба фермаи шумо пур мешавад. ҳафтум, ҳаракат кунед ки ҳар сари 3 моҳ фермая именно буқачиҳоя гирифта пур кунеду 3 моҳ гӯш 3 моҳ хӯрок тиҳед, тарбия кунеду фурӯшед. бо аз сари нав гиред, 3 моҳ тарбия кунед, фурӯшед. 1 сол ба 4 бор пулатон оборот мехӯрад. аз ҳисоби ман кардаги
вақте ки ман ҳисоб карда будам, ҳар партияе ки шумо мегиреду мефурӯшед, ин камаш ба 30% болош ба пулатон ба ҷамъ мешавад, профессионально кор кунеду диққат карда кор кунед 60%. ҳар як партиятон мана мисол агар ки 100 000 сом мисол доллар ба ҳозе харидед, мисол гӯем турпоқо 100 000 доллар бигӯем, агар ки шумо бор вай харидед, гов харидед, мисол турпоқ харидед ёки мисол боқачо харидед, баъда 3 моҳ ки ва фурӯхтед 130 то 160 000 мешавад. не ки ҳава агар шумо правилно кор кунед, правилно кор кунед, агар ин валави доходи шумо 60% валави доход метиҳад, ман медонам. не ки агар шумо ва правилно кор кунед, ин камаш ба 1 сол пас 4 оборот ба чисти прибили ки шумо ба мемонад аз 60% зоид аст, агар шумо правилно кор кунед, аз рӯи гуфтагӯи мисол нуқта ба нуқта кор кунед. ҳаштум, вақте ки шумо помешения месозед, ҳамон ҷое ки ҳамон гова нигоҳ медоред, шумо ҳаракат кунед ки оинае ки ҳамин гова ҳаст, ҳавай офтоброй вай ба туре биёд ки шамол нағз даромада, шамол тез ва проветриватсия кунад. шамол доимо тоза карда истад вай ҳавои даруни вая. агар ҳавои даруни вай тоза шуда наистад, буғи даҳани худаш қити гов якдигараша касал мекунад. ина хотиртон набурод. барои ҳамин қадар ҳамин вақте ки помешения месозед, ҳамин помешения фермаи овай, ҳамин хел созед ки шамол приватриватсия нағз бошад. нуҳум, вақте ки ҳамон здания месозед, слишком баланд накунед. агар ки мисол ҷоатон гарм бошад, баландтар кардан дар кор, ҷоатон салқинтар бошад, пасттар буданаш дар кор, ки ҷои гарм ба гов гӯшт намегирад. хотир набурод. даҳум, барое ки ин корро фаҳмеду кунеду вай, ҳама вақт аввал якта точкаи продажи худатон буданаш дар кор. як қассобхонаи худатон ёки як точкаи магазини гӯштии худатон буданаш дар кор. агар ки худатон надошта бошед, ҳозир магазинҳои гӯшт дар Душанбе бисёр шудагӣ, раведу дар даруни ҳава як ҷо аренда гирифта шинед. чиба ки вай точкаи худатон ки шуд, барои фурӯш точкаи худатон ки шуд, шумо муҳтоҷи ягон кас намешавед. ҳам доимо мисол як қисмаша пули налишқати бозор ба буроварда фурӯхтан мегиред, як қисми дигеша доимо ҳамон магазинатон ба фурӯхтан мегиред, шумо ба ҳама вақт пули налишни аст. барои ҳамон обязательно шумо якта ё дута ё сета точкаи продажи худатон буданаш дар кор. ҳозир дар Душанбе магазинҳои калони гӯшт бисёр шудааст, 5-тами 7 магазинҳои гӯшт аст, ҳар куҷо ҳавои нисбаш холӣ ҳай. шумо метавонед ки биёед ҳамоҷ як ҷоша аренда гиреду, монед шинед даруни ҳавай ба гӯштатона худатон карда фурӯхтан гиред. ин 10 қадаме ки шумо бояд занед барои ферма карданатон. не ки ахотир набурод ки рациона наблюдат карданатон дар кор, доимо контрол карданатон дар кор. агар ки рациона хато кардед, эха як бор кам тед, як бор зиёд тед, як бор ем тед, як бор каҳ тед, як бор як чиз дига тед, ин гуфтагӣ ман намешавад. шумо ранге ҳамин духтур болои касале ба истода сари вақт укол карда меистад, шумо бояд ки ҳамон хел кор кунед. баъд шумо аз ин бизнес даромади калон гирифта метавонед. якта кейс нақл мекунам, кейс ин таҷриба. дар Москва якта бача омада ману консультация гирифт, дар кадом шаҳри ҳамин тарафи Сибир зиндагӣ мекунад, наздикои Новосибирск бо Новокузнецк. анакун таҷрибаи кори вай гуфт ки устоз, аз ман гуфт вақте ки ҳамин гӯсолаҳо мешавад, дар фермаҳо мераму, 4000 рубл ба гӯсола мегирам. 10 та гӯсола гирифтааст, 4000 ба 40000 шудааст. 10 та гӯсола гирифтагӣ нигоҳ кунед, 40000 ба 4000. ҳамин гӯсола 3 рӯза, гӯсола як ҳафта пас ин рафта харидагӣ 4000, 3000, 5000. гуфт ман 10 та средняша гирифтам 4000. устоз овардам, нигоҳбин кардам, оилам қати, оилаш занаки рус будааст, нигоҳбин кардааст. ино аз рӯи фаҳмиши худаш кардагӣ, ҳозир ягон ҷо профессионални консультация гирифтагӣ, аз рӯи фаҳмиши худаш кардагӣ, ҳамина гуфт 4000 ба гирифтам. баъд гуфт устоз, ман баъзе сифро мумкин хотирам баромада бошад, не ки ман хотирам ба будагиша нақл мекунам шумо ба, чиба ки як 2 сол шуд ин консультация додагӣ ман. баъд гуфт ки устоз, мана овардам 80 чанд ҳазор ба ман ҳамина хӯрока додам. чиба ки вай гуфт чанд ҳазор ба шир гирифта додам, чанд ҳазор дига ем гирифта додам. муддати ҳамин 1 солу 2 маҳ ба мен ҳамин хел 80 чанд ҳазор ба хӯрока додам, як таги 30000 40000 шир додам. обшим ҳисоб карда будем ки 160000 163000 расход кардагӣ. 40000 ба аввал харидагӣ, 100 чанд ҳазори дига, 120000 13000 дига обшим расходҳо шудагӣ. шири харида додагиш ба вақте ки вай гӯсола майда аст ва ба шир гирифта додагӣ. баъд ана вақте калонтар шуд хӯрока додагӣ, ем додагӣ, ҳамин хел
обшим ҳами 124 000 ҳами хеле шуда буд. Ҳамаш 164 000 фуромада буд расходҳои кардагиш. Ана ҳамин 10 та буқача 10 та ҳамин гусола гирифта тарбия карда 1 сол 1.5 сол ба мехелба. Баъд гуфт ҳар якташа баъзеша 80 000 фурӯхтам, баъзеша 90 000 фурӯхтам, 90 000 русе, баъзеша 100 000 фурӯхтам, баъзеша 110 000 зиёдтар фурӯхтам. чунки баъзеш тестатар гӯш гирифта калон шудаги так дале. Ҳамаш гуфт 864 000 пул шуд. 10 ти ҳамин 864 000 меа мехел таги 900 000 пул шуд. ҳамтун нигоҳ кунед таги 900 000 пул шудаги бошад ага 164 000 аша буроред ага ҳамонҷа 600 000 чисти прибил ме 640 000 ме 630 000 чисти прибил мондаги буд. ман точно хотирам баъз ки аз 600 000 зиёдтар чисти прибилаш мондаги буд байни неки байни 1 солу 3 маҳ ме 1.5 сол меа мехел ба. ин чӣ гуфтаги гап? ин як примере ки ҳозир ҳаст, як кейсе ки ҳаст. Як кейсе ки ҳаст. Ина нигоҳ кунед. Инам як направление. Дидед? Ман гуфтам направление гӯштиша, бо ин направление аз чӣ хел гусолаша гирифта тарбия карда калон карданаша. Ин як направление дига. Инам направление хуб, пули бисёр дар кор не, 10 та 20 та гирифта метонедтун, любойти шумо 10 та 20 та гирифта кардан метонедтун. Агар ки ҳамин дар Россия знага Подмосква ягон ҷо ба 20 та 30 та ман бача гуфтам ки рафта 100 та шага якон ко. рафта 100 таша гиру нигоҳбин куну салҷота кушодтар куну гирифта кун 10 таш ба таҷриба дорӣ 100 таш ба гир кун. Мана мисол 10 таш ба 600 000 пули русӣ даромад карда бошӣ, ага 100 таш ба чанқа мекунӣ 6 миллион пули русӣ даромад мекунӣ. 6 миллион пули русӣ ту ба ҳеҷ ки наметиҳад дар Россия. Ин чисти прибыл хеле хуб. Ман гуфтам рафта ҳамин кора куну ко. ҳамин пуле ки дар дастат ҳаст, ҳамо 840 000 ки фурӯхтӣ, ҳамин пула расход накуну, рафта ҳамин ба ҳамаш ба гирифта бокун 100 тива 4000 гирад ага меша худаш какрат 400 000. ҳамин хелни ҳамона ман гуфтам 100 таш мондагиш ба хурока ем гир карда те. гуфт ки устоз метарсам яке меша намеша. Не, натарсида кардан дар кор. Просто команда ба бати бачаҳо гирифтан дар кор, аста-аста кардан дар кор. ҳамон чизе ки шумо ба натиҷа дод, ҳавая зиёд кунед. Ман чӣ хел бизнес мекунам? Ман аввал як магазин мекушам. Мисол ман магазинои атриётам ёки магазинои техника ёки сома ёки магазинои косметика якта аввал мекушам, ҳаме хатоиҳомо ҳавай ба мегузарам, ҳаме таҷриба мегузарам. баъд ҳавая вақте ки ҳамаша фаҳмидаму командам ёд гирифт, ба ҳавая масштабировать мекунам ман 50 та 100 та 1000 та. ана кун. Неки пеш аз оне ки бо ҳамун яктам кушам, ман аввал хеле бисёр меомӯзам. Хеле бисёр меомӯзам пеш аз оне. Неки омӯхтан дигару бо дасти худ қатӣ кардед, бо бисёр хатоиҳое мефаҳмед. вақте ки омӯхтед гапи аз таҷрибаи дигаро, ин хеле хубай. Не ки бо то дасти худатон қатӣ накунед, ёд намегиред. ман ҳамин хулоса боманам ки то дасти худ қатӣ инсон накунад, вай ҳамин чиза ёд намегирад. чӣ ҳозир ман маслиҳатое ки ман дода истодам шумо хотиратон ба мемонад ҳамон чизҳое ки фаҳмидед. Баъд аз 1 сол ага пурсӣ, агар шумо таҷриба кардаги бошед, баъд аз 1 солу 2 сол хотиратон ба мемонад фақат ҳамон коре ки шумо худатон дасти худатон қатӣ кардед. чизе ки дигаро шумо маслиҳат додан ёки чизе ки шумо китоб хондед ёки чизе ки дигар ҷо гӯш кардед, ин чизҳо аз хотиратон мебурояд. Не ки ҳамон чизе ки худатон кардагӣ ҳастед, як умр аз хотиратон намебурояд. ана кун. ин модел агар ки шумо гусола гирифта калон карда фурӯшед, инам як модели дига. сеюм модел агар ширӣ кунед, агар ки шумо фермаи ширӣ мекардаги бошед, ҳамон зоташа қадами якум ҳамон зоташа гиред ки максимум шир метиҳад. ҳозир баъзе гофҳое ҳаст ки 20 литр 40 литр ба фикрам шир метиҳад. ҳамин хелашам ҳаст, ҳамин хелваё ҳаст. гофҳое ки хеле бисёртар шир метиҳад. ҳамин зодаша ёбед. аз Голландия мековедме, аз дигар ҷоҳо мековедме, аз дигар давлатҳо меёбедме, ҳамон пародаша ёбед. Пародаша ёбед, аввал як 5 та 10 та гиред кунед, таҷриба гурзонед, бинед ки ҳамон кор шуд. вақте ки дидед ки ҳамон кор шуд, ҳавая 50 та 100 та кардан гиред. Не ки вақте ки шумо фермаи ширӣ мекунед, албатта якум чизе ки шумо бояд фаҳмед, фурӯши шира. фурӯши шира қапиданатун дар кор. барои фурӯши шира қапидан ду та чиза сохтанатун дар кор. Якум, ё ки майда магазини шир мекунед, як 2 та 3 та точка худатун, майда точкаҳои продажа худатуна мекунед шаҳрба, ширатун аста-аста фурӯхтан мегиред, ақаллан 20% худатун фурӯшед ё 50%, 50% дигараша шумо дигар компаниҳое ки қаймоқ мебарорад, компаниҳое ки йогурт мекунад, компаниҳое ки дигара ёки детски садои дигар ҷоба фурӯхтан метавонед, ҳам осонтон мешавад. Барои ҳамон ҳар як чизе ки мекунед, аввал бозораша сохтан дар кор ай. Бозораша ки сохтан тавонистед, бизнеса сохтан осон ай. Бизнеса ба мақсаде мекунанд одамо ки даромад диҳад. агар ки бизнес даромад надиҳад, мазмун надорад ва бизнеса сохтанаш. барои ҳама қадар вақте ки фермаи ширӣ мекунам гӯед,
ҳамин чӣ ба диққат карда буред, коратон ба пеш меравад. Ҳамватанони азизу гиромӣ, این مضمون نداره که همه شما حاضر دویده رفته فرما کشیتون. نه، من حاضر 15 تا 20 تا سرهای اساسی که برای موفق شدن در همین فرمای گوشتی یا فرمای گوساله گرفته تربیت کردن یا که فرمای شیره من گفته دادم. دقت کنید. نو بغیر از این گفتگوهای من، چون که از من شما شنیدید فقط. ممکن که سراتون با تصوراتتون هر خیل باشد. با بغیر از این گفتگی من شما روید و آدمایی که فرما دارن 20 تا فرما گذارید. من همین خیل سیستم کاری دارم، فرمولی که من استفاده میبرم همین خیلی 20 تا آدم تجربه دار رفته میپرسم. بغیر از این گپی که از من شما با گفتم، بیرون این مصلحتی که من شما با دادم، شما میرید و روی همین مصلحتی من داده که سوال تید. شما چند کیلومترید، کدوم ذات گرفتگی هستید، کدوم ذات گوشت بسیارتر داد، کدومش با کدوم همین گوفا چه خیلی کسلی ها با دچار میشن، کدوم کمبودی ها پیدا میشد، کدوم وقت به نرخ گوشت میخیزد، کدوم وقت به نرخ گوشت میفراد. با چیکار کنیم که مثال همین کارگرامو دوزی نکند، خوراک دوزی نکند و گاو بتیاد. چیکار کنیم که گاو کمتر کسل شد؟ چیکار کنیم که خریدارش تستاتر یابیم؟ از کجا میخرید؟ چه خیلی کرده شما فرمتون پر کردید؟ همین خیلی شما باید که 20 تا 30 تا سوال نویسید و 20 تا آدم تجربه دار و با رفته پرسید. بغیر از این گفتگی من شما باید که 20 تا 40 تا سوال نویسید و با رفته چشمتون قطعی بینید که آدمای تجربه دار چه خیلی کرده استودیان این چیزا. همین گفتگی ما کردید شما فرمولای اسپخ یاد گرید، الگوریتم اسپخ یاد گرید شد. با تکرار میکنم بیرون از بغیر از این مسئلهایی که من شما دادم رفته البته 20 تا آدمی که تجربه دارد با چشمتون بینید که چه خیلی کرده استوده است. همین سوالا وای با دادن گرید. همین سوالا دادن گرید. شما کجا با بارتون فروخته استودید؟ چه خیلی اوپاکوفکی بارتون کرده فروخته استودید؟ آدم خودش اومده اشما گرفته برفته یا نه، کدوم اسلاو قطعی گرفتن، کدوم نرخ قطعی گرفتن، همین چیزا با پرسیده چشمتون قطعی دیدنتون در کار. هموطنان عزیز و گرامی، برنامه چشمه امید برای همون انسانی هست که میخواهد که شخص توانا شود، کار نکند و جای کار خودش سازد. برنامه چشمه امید من به همین امید ساختگی هستم که یک امید همزبانان ما شود، یک امید هموطنان ما شود، یک امید و دلگرمی ملت ما شود. من هر هفته کن درباره هر خیل بیزنس ها گفته رفتم میگیرم. اگر که شما 1% این چیزها بهره بریدم که خیلی خوب است. من امیدوارم که این به شما یک برای با موفق شدن شما خدمت میکند. لایک مانید در تگ این کامنتاری ها، انا کن چی آموختید این درس گفتگیم در پایان کامنتاری نویسید. چی برای خودتون گرفتید نویسید. بعد اقلا 5 تا 10 تا چیزی که گرفتید نویسید در کامنتاری. البته 5 تا 10 تا خویش و تبار یار رفیقتون که همونایی که آرزو دارن که همین صاحب بیزنس کنه همونو با رای کنید این رالکا و یا هم بهره بر این علم استفاده برن. انا کن شما کم پسنداز کرده پول جمع کرده استید. یک چند نمود بیزنس، 30 بیزنس تا 50 بیزنس من گفته رفتم میگیرم. کدومش که شما با معقولتون هست همون کنید. خب این مضمون نداره که همین شما دویده رفته با فرما کشید. شما وقتی عقلتون ابولای نفستون زوری کنه. چون که وقتی که همین اول بحث، اول وقتی که آدم میخواد که بیزنس کشود و درآمد سازد وای من خاطرم بحث دیا، من خودم چه خیل بودم. من خاطرم بس که همین اگر میدونیم که همگاس مایکا کشوده است ماشین شوره. این مایکا کشودن در کار. میدم که اون کس کافه کشوده است آدم بسیار کافه کردن در کار. میدیدم که اون کس دامسازی داره میگفتم دام ساختن در کار. میدم که اون کس دیگه بیزنس لباس آورده فروختن، لباس فروختن در کار، ماشین فروختن در کار، زبچست آوردن در کار. همین نظرتون با همین بیزنس ها زیبا میتابد و خوشرو میتابد. نه که شما به خداوند رزقتون ممکن که یک تی همین قطعی دادگی است. ما میخوایم که من همین درس چشمه امید شما بهره برده همون کسبی که دل شما با نزدیک است و همون به خداوند هنر شما زیاد دادگی است هوای شما یابید. وقتی که من گفته رفتن گرفتم که شما همون میابید.
ман аз оддӣ бизнесҳо сар кардам. аз бизнеси мана мисол гӯем ҳозир ферма сохтам, баъд гуфта рафтам мегирам ман чӣ хел бизнеси магазини супермаркет кардан дар кор, чӣ хел парикмахерска кардан дар кор, чӣ хел домсозӣ кардан дар кор, ҳамина чӣ хел гармхона сохтан дар кор. ман бисёр бизнесҳои шумо ба гуфта рафтам мегирам. ман таҷрибаи хеле калон дорам дар бизнес. 22 сол таҷрибаи калон дорам. шумо представа мекунед 22 сол ин таҷрибаи хеле калон аст. чиба ки 297 та одам ҳозир индивидуална ман соҳибҳои бизнес дарс хонда истода. зиёда аз 12, шумо представа кунед, зиёда аз 1 миллион 200 ҳазор одам дарсҳои мана гузаштагӣ аст. ин хеле хуб аст. ман ҳамин як соли охирон бо забони тоҷикӣ дарс додан сар кардам. не ки солҳои охир омада тоҷикистон меравам, не ки дар ҳамин дигар солҳо дар дигар давлатҳои дунё мана хеле бисёр одамо дарсҳои мана гӯш карда ҳурмат мекунанд. ҳамватанони азиз, дар комментариҳои мо фақат чизе ҳамон чизе нависед ки ба як кас ба фоида биёрад, як кас ба баҳра барад. шумо ба маъқул набошад гӯш накунед дарсҳои мана, равед дигар чизҳои гӯш кунед, кори худатон накунед. дарсҳои мо барои ҳамон одамо ҳастанд ки барои во як баҳра метиҳад, барои ҳамон одамо ҳастанд ки як фоида биёрад. мо барои ҳамақа хизмат кардем ки ҳамин иқтисодиёти ватана мо ба пеш боло бардорем, ҳамин миллата мо як хизмат кунем. ман намехоҳам ки дигар мардуми мо мардикорӣ кунад. ҳамин фикри мардикория аз майнаи сари мардуми мо тамоман берун кардан дар кор. саломат бошед. то дарси оянда. раҳмати калон.